kontin ba rwachni ngwasa me ke ba lere ba kalin kenya ambala ne tesaloach and walle shankong one sorry de kon laro nena yesen wala shankong one ka pay dich ronkine dangro jandang red bakel bana rwani tin loro dien kalien bana kalin take me salad bukule we katin ko ken kon lat ko dien shana take na tila jalar no netin kon tin kwa Dr. Yegmachar support and work need to kwich kan work nate Tony netin kon tila no look at Yegmachar but mishu gujirede ci background yen ci gwich be jigano ken ci ka long Yegmachar karwada look at the entire North community ba lar ye kelo de bokulu we ke reporting ko kien ko bana tika ngejen wo ngum la rode tene la roke social media antama kut ken Dr. Yegmachar no janang na yone Yegmachar jelelone mishana edi security cheka guch gatin kon let ken ke mishi we ka background ran yoje gono ram me ramu ku ber ku ko support anyu community tin nakan werere rolan ka gambele rami bi jek ramemo muchung kel ke kum kirm yadi ta nang nuari re duaran nen kon antama akobo nen kon nasir nen kon unity state bo nen kon men lungu shoki wudier gwa dan to ko tikten muchu wi ga background yen kanete ti lat kan ring ma chara mi jek but mishi nyin ken ci gogi ti kon let ken ka bedalong a shika nuare chenen kanage nak nuare me dan ka gambele me shaga nak tarpam gwa dan ti ke refugee camp ala tarpam refugee camp me cha nuare cha kamar saka ke shaga nak bare charan realika kene da to la chungen kel ka bar mucho ka background yena gwa shi wujek be gujano shi ka long ring machar ba lokane the entire North community ko ran ba ji lar mandana tikiji ram look dur nuare bioje gono jan take a connection ka bar take a connection ka jang donc ram cha kwene jang te kel ka jang be gorno abanwer be ka kwit ki be la ring machar mo janeng na while ignoring the fact and need to corner ka nuari na kan nuar community cha nang ring machar ko ring machar ja ka juba ring machar te lwa yen ring machar mi yan ka je ku kingu ka yan je ko chin warchi go rodin defend not because that ring machar kwa support ring machar a leader like any other leader a politician like any other politician milar ka je gor ka ngak cha jibu go lora ba ji gor ka tin kon dong nan ka tiladi anyogon gurdu ba ji dil golo cha je kwanyina anga mi chireng machar che kwany chero de je ke che voting che jalat enteram chi chireng machar vode kwer so gore jeno bia tukun bia ka gako ko de reng machar lora banka ken kwany ke kana kwanye nore eno bala kwer kwenye jen ko le teron tama eno which alat ke national election de binetin kondi la ngwan bi ko le take chance ko bi ke lead ko ba jen dictator mo jal ke kirmi yadi de ba ko wuj du non werte ti Canadian content ka tin je ka ngwane ka kir jet Canadian konen chunkel ke kirmi yadi re wi ki juba tin kwa ga no re ne ka tidien wale mi ci wi ga bi o jek ti kan connection kan de nuare de kan chuk sel pakim yadi de kan ka chem kan go nuare ki gor kan nuare no de chuk kende le chembo ci ga manana chim kan chuk sel pakim yadi that one they are doing it for their survival chen let kan de queen ware that can ka qui uniken de kula ya kula jogo no ne alan nuar community is bigger than your interest ta dana gori your konon gori nane long so jin nyungu to bigo to gurunen community badot nuar community badot reng machar be jen ru reng machar chebuten so we are not following reng machar ko ye jen korwada reng machar o na ka jogde
the same way jin bo michila wen tame ichireng machar che ku jien ti gwala kan ngor bode na na ka jogdo mi chung ne kel ke ji ko de ngaji no jin bi kom kirm yadit bi kep so chi jang chi de no no mo jang dwal ken ko ken dong mi cha kuin kwar cha jela ring machar be kwer be chukan anyok they afraid that don't they take a revenge mi de la de ne ko la nuori ka tai dan chi na ne ge 2013 so no mo dwal ken ke je while in fact ngai kon diale mission mo ke goal mo chete ka mindset nuori mindset mo dung jana korodien jeno ku kon ne ga 2013 melat ken oke 1991 chi koro mo chetwo mishi we ka ngai ken gwan o tele mi te diale chi ga we no wala struggle and time dan nyenye de ni ken de ni chi community and community nyenye de ni ken de ni 1991 ering machar ken wuri shal kame garang akanetin kontin gwach kamdien so cha de bunong gwa the many abalar no yen yen word ki yen part of that so ke dini kan din men akon ge 2013 na kan kon ka jen kuin mishikana mon shikon yal nen boga kirmi yadi so jin wermo mlara oreng machar te kariek ma jen jira madana telemingeje and I come to realize that these people tin konen yen kalaro ni chiang kut kereng machar these are drunkard take a mental problem take a trauma so when you look at them tin kon le gandial you just know that tin kon lat ken no they are not normal people do not behave that way la shirken ka community shirken ka mandan we jedian and maybe ngaji no those individual ko la nuer la ka quit ke ring machar jaram dan gor ke long nuer jin you do something mo waji no ko je nuer cha ji no ko jin shireng machar shi kon wuch shireng machar shi kon nak bina kul ben ke ji baji lele abaji kul no namo a dorigen mi gije no be ko removed ba kul no ko nuer things again ko di a chang cha ku jien ki cha jien ram mo ngure cha ide lo no ko ken ko chi nga cha jien chi you can never be an option kake e ko jini o chi nga jien baji kul lo no baji no ko ne de to ko mandana ledi ban wi kan ga kweni la ring machar ba ne ring machar te ma that is a tik mentality problem tik you need a doctor tik problem so na madala kel mu we ka ne de continue chalke e look ring machar jin wo log ring machar during election option jane kwer danen gujino de nuore de kan gora nga ni me kwa nuer to kan ka nga mishi sorry men gor kamanan ci tore nuore wal gan kan position ken right now ka witin ken dakamo minority yene de content ku yene long the nuer community did me manakamen imagine akobo ko le lani de shopodi cha displaced kene de kon guiro yang chop changa ko dong yikana tiang kene de content ku le la politician dakan nuore kede ken kon ku kana la ko yo tin kwan wele onak yen ki yen minority are we nuore we cannot pay attention to tin kon le yen ka ko nuore shi ga duar ne nuore la nen kan jindi rijela wal but tomorrow you will see it we know nuore jen taye wal chiga tel ngai ken no nuore they are waking up so no madara that thing I take a right mishalat ke queen intellectual ne ko na ngai ka ngwa kida la tig media like us chit kan ken ko ken la ge jeno yen guriere ma cha lora bang tel ngai yena people like us ti ngai char ngai gwar ngai queen ngai jode kan analyze you cannot just put the word out on it gur kan bang reng ma char ti ga 1 year tama rei ti gen ngumi chalel ka yen ngumi chalat kan wer community me ku yenterar me ku yenteraro ka te rei ti gen dol yena ko ngai yen dol yena bono chiran cha berat ketiga 1 year and a half right now tell me chalat changa duor chero kan wer community reng ma char does not communicate with us it does not communicate with anybody kan wer dial changa shigra bo china communicate keje and yet yente gwada me ne gen wari ke kwireng machar yen shi ana shi abo force chi kon te 19th century me la larke me la na wi agor kere dweliken ba yo kep ko bom ba mona gad kun ki tuk dwele ba gad ba ka gor te la ngweni chi kon ngoten china ne ti mo chi gwar chi ga tok chi kana ngai chireng machar chana they mislead right now chit ke jin china they mislead bana jugo non wer gur kereng machar mitel te kude reng machar cha gur kangu e ko jente me kamana gor ke je ke tin go tin continent ke tin lede o de na de ke kamal
But yen it kon go jo ba met ba wo tit kudun ke baring wo tit kudun. You guys are the one crying right now. Ke yen it kon tin kuna ku ke kwit lad yen ring ma chala yen jor ano ring ma char e ramimo mi jek wal ring ma char tel mi chalat mi jek ke yen pan kun yen it kon kwa nur community kwa je destroyed in any way de yen la don me de nuore de kan la ne mo de ke ti shong nukun ke de kan shem ni shokun. Imagine mishi aku kwer ka tema de nuore de kula pegne nuore de ke chuji we de ka lel ke je. Migui kona mishi kana me yene to micha kula kam kwer tema eno raje nuore micha kula lok nuore kaka yen kwar de kula nin de kula pengni ene dun ka nuore lana ba jingai ke man tot jedu ba ngai ke man dan tikeji jedu ba ngai ke man dan tikeji ka kuija mo eno ke yene to modde nuore ke na ka long shirem na gen nuore man tema so micha kam chance dem de na de ke chuje long ka ye goy de ngod yen kuje mi ke kirmi yadit ke chai bu men mo chance en nuore community a chen ke ta tan nur community ti cha ngit kien bo cha ka kam yo ke chi kan meng ne yo ba ngwang ba te ke we mi mo ba je goro yen cha bu no ke je ke ba ye wo na meni da la mu gano de kon dia ti ke ngeje no ne de ti mission dien chu bi kan nur community lok mission dien we ke ala ne ti gor ke ne mi cham ke ne la ken ka kuje moni man gor kon long je ne gor kon de kon thok de ne la na chiken am tired of all these people tin kon la na kuni siang kut gering ma char mi mo chitara ti re ti jen anyong ne tu ngalat ken no ne so akan win yam chine guru lor bang chine guru ma char ko je ne ram tedi but eno na ga nuar chine no mi jiram mo no go baji no go nuari ki intellectual ne ga da kon dier ga ting nuari ko chi pine pin wen ne yam goro jin bro jako baji ngaje no jin nga la do lengu and then baji no go na then mi jiram gor kwerun then baji kwan no gwaza me take an eight right kan long kata da nan gui kone je akene ne akene nuari buke chan nuari buke chan pin da kan machar mishi guji this individual guji ka kaneten kon tin kwala use kuma kirmi yadit ne de kon yos ka yoken baga mo ka yo kentin resource ni tila nying ne dial ba kam ke buke resource buke no kulu use u kan nuaro kan kanak ne de tim in future yen dak long chicken bu won yam ka gwatin kon tung mon yam ala ken mindset dien ke ta dan te ke bana jigo no ken kuya share ken ke wala chicken share ke runo what will happen in the future ki ting muteri bobono these people ku realize ka power dan te ke authority dan te ke chi share ken kamala lar ke nga peli ki share ke mungun yam chicken share kan mo we can know right now we money dundien ki bom ke liwon dundien so they are using their last power kan wer ko bi wer beken kan ka jani chala ojin bi ineji du keliu bi je thok ka kel you never know no ngubu to gorun ne ri chit ti jena dana use kene mishi wone ne ka tele ka da way ko kan chika kai kwich by any mean kan dot nuwer ti te kel ke kirte bi garudien zil sacrifice la thok bi garudien top bugurudien to ko bikan na iti motubu nuwer bikan ka terrorize ki bikan ka nak ko tele corruption do dien muteka ka ko chike nga jori right now chaka leli chaka lokungui so they will through any word any rieta de kana lar nuwer mo mede nuwer de lo dien de jat ke jamo ki mede kana lar ke jamo no nuwer ke eti they will do anything ko chike nga jino tika ka last ki te ka end kake tele gwa weketin so mede kana user bikan deal use alaran mi che hope che lose by the way alo chi tel hope then you can use anything meteke jimo so nuere
de jogono na nuare chicken riang na wen pin riang machar ki chicken riang na wen pin dun nuare purken teken ko hok ke teken ka dor te teka ten teka luek chede men pain kun bat ye tu gwanu kun teka luek bo chicken de bishu jen wale e ko lar kan riang machar a cha le de jek ka ta dan le jene jek je e nuare ka baw ka ye ka yen pain kun tol yen lat you guys are lazy chi alet cha je luang so tele ye hob do dien hob du no mi riang machar je jen bay ku lo no and this is I'm sorry to say this chicken yen option kan nuare chin riang machar je jen you are not option there are other people tibin riang machar became a president nyok again ki ngod balet ka right now no bigan wer bigan nan gwada ande kan nang and another thing man bianga riang machar chelet ka queen wer lede ka kwiji no bin dial min la ne no riang machar amugwa o yen manaka wer ka jamo de lawu ani wo dwal kin mi yadi ko wer we jeno ka majority ko chi mi chi ka majority ngum de no der ka target ke je we riana ken we ka nak ko ne dial nak wer na ka rol tin kon tigitin de ka dul ken dia chianen dia win wo dia ya chianen wo chaga de kan dia kan dole chalat ka runtu ngwan chicken ka dak na ma shi important bo no da ka de kan ka dak but destruction of property rekel point a crime ti against human right ano jin budoran bi dak ko cha bukule chitte shing ka dor ke le bi wang ki bu target naga man naga gat ati no la don o nene en nuara mo bichun kering machar ba je dil nak jin che ka jin gat as long as tikel kering machar jin target den rola mo kan nuari kenetin konen jugan yo chiga telop they do not have they don't have any hope ala ngadi ken ala ngedien ke liu cha thok ken ngaji no cha lo kan nuari kel karu anu bekan la do bugun bekan ga dil target amen mo chiga thok so can this remnant kan wari baga cholo remnant cause ka duot neni tin konen jengne kan don wari ken nyot karudi na tama nyeri ti teleka future ala yana alinga no there's no country for Holman wa dit teleka future tele garmidi yana na tama ano mala do en chen wari che jelok ne tin konen telot ken kelo ka dit ti tin konen yar kan warin wale dene shunen niki media ne bone chante kana ano to kuriyam nuer ku kan le yar chungan kel ke kum kirmi yadit meneng ne ken ne re boga karen nyalle naka yeke divabni dien larno dien chongne to tokel dien chonga je rammo ramne ge ne dorun bada ye nak manukun ke nya manukun misio yen sia op sia je lose ki misio yen ken yang kwane to tele mu dien mi char kene sia humanity sia je lose totally tele humanity ke humanity je la kula chera ko ne gare continue to konti ko mo kere changa nuare la cher ken je la yana ne hinga ko changi ko re to mi ya ikap cha ide min naka ken che de mo to mi cha je kap ci surrender cha je de min naka ken unless figure system mala lar ken o kor mi kor teram de ngich mi ya ikap nan bai palwe dio cha lim gwa dan boka kopo kane te ko ne cha kap men cha kap men gwar ke cha kap men gunba kane to cha lu ni right now cha nung shi manakin ke juba so mi chirga na mone jugo ni yen wone na don nuare che butu ka logdun ke je don nuare che butu ka la dun ke je jor jena dor chi tok duel mi shal dor ki society ta ja longa ka tok keng ni malat kir mi yadi ne woda je white power that is totally wrong it can never happen che de tok cha on ka Rwanda me dan wona kana tok ke che ken che nyan ke the same thing god me kan nuare bo be nyan ye yene den konti akoko yo tin shunkel ke kir mi yadi I remember that kir mi yadi chebete ke rundi al kwara kir mi yadi ay da bejien ki bariar ke ro tin ngai kon dia ran jena but jin chala do chu jen ka do mi je len let it go of course tana chicken believe no don't take punishment movement ka gwaden be but ba jidil punish ka je ko tin kon to gaji and I believe that ko kira mi let je mi cha bu punish mon gwada me tede kan charge punish gwada tin ya ko de ledien ga tishika biyon shoje shu ka nuar che biyon man kon nya man kon shu tin kwarim ken le cham bu ko ka wer kan cheng der toyken gwad mi tele teach toy kere pine ka tele kon mi cham ken ngai kon diar man dan le rode la na mi chi ben gwas kel la te ga jota ngwan to ko ye nat ka god ka je ndan let kir mi yadi de
tele humanitarian assistance chiang kon refugees for many years while need taught very few people akan kule benefito ka choje dana chui kan wari di jogo no ne nuari chicken chui ka kwireng machar nuari chui kan ka chuor tindere nuari tilan nuari panken ne to monte telan mulon kana no let ken wo bugun nuari biken ga jako biken chuch ki biken kanak so na money akel anyok me chui kan nuari a chen cha kwajen these people bana ga jigno ken dial ke conjurian ke witchcraft tila goro biken tuet ka go gweni ajena na chui kon ga jabo kon nuari cause mo na rodan jako bana ko woke tore dan jen chenga dana bana to go niken bana ka nyok millet kon kare dwaran di jogo no nene tana duomo gwane jen tana jogor ene de ti loko konti ka jisheng gwanetin kon to content unless chiran chelaro chet jega tega pel ko ngai kon wer bati ko forgiveness midit chikoran mi chelaro cha dur cha jagor gano jin baji mo kerek ke baji chenga jek na mo tele jega nuere jena ku humanity ko le joy ke jeka ne kon chal kan nuere a chengte ke minority to raidan te we jega long ba ga lenye majority mone kon la nyur kona ka kon boni chilo dan cha didi ke dungra radien badilu a chi benen tem kan de kon terek tele jega long ajen menen kon teme ne dial ko ka ke la ja ko ka yo ko dor bi je bi parwich ke bi je betray bana moni jega yen gar ko la ga nuere chuong ne kel ko doran gwani jenelung chukon bi chuch forever chirmito kon gorof jikam but take time ma bana jen bo beti dialdi bi ko to ka je there will be a time but time mo che ben karwade lari yitok che ben karwad be ben ko jin chiro de ger mi chiro de ger right now ka jin chiro de ger then time mo possible over to but mungudi che staka chengude jegre kon te ji no bana weni amade chukon bo weni am jin mi chuong kel karam len mi chiro lut ma tele kon weni am bana te ngwada mo so we have two options kon ya la ya gere gwada dana chiro de ger chukon ya che jibi min ger mi tire jeng ko edwana dapen kon ya la ya support gwada dana chi jek che laro che jek che ka lok nen mo ko chonga jikel but not when tije ko to jere jeng ka jin point ngode ku je ku support na mo che betuok re duaran wo kon je ti bana ko longa mo kon ke so ne me der we ke ye ngone ne reng machar ti jaram dan shu nya ka je ke yen pan ku ne tin kon ten kwala user kirmi yadit ka yud yen jo anyok a very easy long ke lazy people no ba mal ko jen ne yen me right now to kon ka gar ya ko no te la jel kel ke dine sas pdf tin na kan wore dine spdf ci jang ko rodien te adatin baratin murale katin dore ko ken we ne ji kotoria even ne ko ken kare dur to ne content telmu telecoption I remember this nuari can the only people to la chat to humanity can tele ke lim la lim wichar cha ga cha de jogo wer wichar che de mon tok la gwana kep kana man la kap ke eno bedi cheng eno badino ka jor ko ken gat la ja yak wichar ken gara to telecoption odien so in order for them to survive baga diel jur e kirma yade jela ken kula ne nanga ka front line mete mi shanan cha nanga front line ngaje jen wojra mo mongu ramitel ching tele jedor tel option odien so use can mission kana mo na me der gwano de kon diala ngach ala nuori ke strong people tele kon liem mi bana bentika liema wala liema to biga tuogre kum kin mi yadit jegne den content kel keja but you nuori cheng chuji de bo cheng bilibo si do dungran ti jakane ki bo kwal ki be mi jeg belat la kwa survive ki brand bi te bono moje ka do kala jene jin bo wi ka wadu tira mi kuji ti ja jigno an ki bidu na biyo kan ki bijo moje kana ma ci kona let konwer ko kon very strict people tila rula kana la kana gur kon la poy kon do non tam ka jan tam me ci lezene te George kanwere ka ca George ne ka dit kon te ke kir no ka ca George bare dan ram mi ci long ci jega tam kare kum de kon content at the role Ethiopia a role South Sudan la George no ram mo ci ngede ci kam yow ci bidir ka community de a chang chuken gor kon chara nyok kon wer charna report me der we ke ye yene de kola do wer tikene please ngai je non wer ci pitan kan pin woni kan woni am anwar bodo nyok mi chung rode boro chung moran karwar we rode ger and then kon dial rum charan ger then ti dial bika go na me der we ke ye another report mo dong de nyaka ye kel but ko ci tam jo we gwada me ana dong ba kan la kor to toni
and I will talk about them next video no dien, and biya tigamal, biya la gor, gwatan be, bye bye.